Aruba nosta arriba area di Eagle, caminda com polícia de uma ação no momento ng aqui para motivo de mal comportação de jovem em área aqui. Jovem de bicicleta, molester para a área, pero também não tem respeito à autoridade. No momento ng aqui, vamos mirar com jovem aqui, o 12 nang detenido, agora para mirar polícia, anda sa cadete, nang que church polícia, não tem respeito à autoridade. E essa aí também gusto consequência ng matawag na pagkumucha ng ko probablemente na kas ng dahaya edukasyon korrekto pero di ba kaya o ng grupo ng talupda e respeto ng meseting pa autoridad. Igual aqui, 12 detenidos na matawag ng bisikleta tambe ta demoslah polista atende ko nang pero nang no ta respeta autoridad. E essa kita costa nang sa kadede pa police pero kayo ng tough no anto award ki nanta deteni e probabilmente na mayor na tambi luwardo ya mapa atende ko ng arriba ng kompetisyon e dog catcher di polisi yega e award ki pa prome biyaha quizás pergunta último tambi ko ng lo by kung se un trip ding dog catcher di polisi nanta no sa vivo directo por di area di Eagle Beach que ando suno ka sa kadere mo police